Kwame Nkrumah circle na Arise Ghana for ayeku say omo ye kire e de atia akira ban se Ghana ha ayedem internam so ama mra na ompeso mo hye demonstration ase wia dumienu bra opremo ato na ohe posifu abego bebre ya wenya bebia se Kwame Nkrumah circle ring road kwan no so na posifu abesam ho saa no kwan ne outer lanes ni mienu nyina no omo age ho aboso na ohun se aposifu preventive for ehye entade a entade a dendendin bi sebe ya obi tu bibia enka omo and omo hye chai no so bobo omo kon ho ne omo tiri ho ban enti we aposifu a Arise Ghana demonstration no na ni nyina ne se demonstrators no se na America na ka se ebra abo opremo ato no ena nka omo hye demonstration ase no mo dia tomu akosi ahemache dumienu no ena na positive se da bi ye hwese ni amenteme ho ase ni ade a ama ne homne so na terrorism so ama ne homne so ama bi so na enhyem kran se mo beye demonstrations abre no na afi nso masan kopie mu ewo omampani aso ye ntenam so mo tabru omo de omo kopie mu aseniye ema aseniye no judge otena asem no so kire se anopa no nwotwe pepepe eno mo nhye ye kire na se enwumre no nan no mapon sanso na eye omampani atra hosa no omo ma ho kwan se omo nko ho omo petition bia ne bibia ompeso omo present ya omo fanko Blaster Square bia na kan no ye friend Independence Square no omo fanko hia empanifo se ye omampani ankasa ne betieti an chacha mu abawo se ye hwan na obesoma ma na beje sa petition no omo enhie musa nanso make say akakra ma na bo opremo ato no na still demonstrators no omo Kwame Nkrumah circle omunya entoa anaso omo nhye omo akwantu na se omo chese nka ring road kwan no so omo peso omo fa positive onso court ahye se baby a omo be kire omo no na omo fa ntino positive aboban omo be se demonstrators no intime for outer lanes no enko baby a into way situation a Kwame Nkrumah circle ene di free eba na wa ohwe mi usu se edien ena positive no enye ahobambo no edem bafua shall comment box ni mo aseo sanso na demonstrators no enshaya court share so many so no eno mu disui ana asede eno mu ye no so shall comment box ni mo aseo na yenhwe video no a etwa go no say YouTube na ohwe na unya subscribe ya msere wa Ghana News TV so ni mpacho subscribe my era sinya me show no ntene ncho odusia yenhwe since ye defi Kwame Nkrumah circle ebreo amwe hu ni ekoso ni bi eni aposi for dodo a abesamo
ba wo ba ne be da na